Ibandla likaMoya Oyingcwele elaqala ngo-1960 zilithoba kuMeyi 9, ingelosi uNorivayeli yakhuluma noMqalisi ehlezi ngaphansi kwesihlahla somdoni. Ibandla likaMoya Oyingcwele lidabuka ezintabeni zaseThekwini kaMashu, la elidabuka khona. Ilunga lami ibandla engangikhonza kulo iSekuzama Umuzi ngaphuma ngo-2004 ngacelelwa indlela ilunga uMdletshe esalahamba emhlabeni. Ekuzalweni kwami angikaze ngikhonze kwelinye ibandla kulomhlaba. Ibandla engakhonza kulo kusukela ngimncane ngaze ngathomba ngaphuma ngineminyaka ewu-20 kuze kube namhla kalokhu alikho ibandla engilibona liyibandla langempela emhlabeni. Ibandla likaMoya Oyingcwele, the church